Palestine! 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 ستفهمون مدفع مسجد هاشم مبتركة مسجد هاشم مبتركة ستفهمون مدفع ستفهمون مدفع Free Palestina! 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 Free Gaza! Free Gaza! مش تمثيل يعني في واحد بيحكي بريباس وواحد بيحكي مثلنا واحد بيشيل الناس واحد من الجاليات الناس تتكلم جبنا ضوء لو سمحت وقفوا الاحتفال الكل يوقف الاحتفال شكرا chers amis, les amis de Palestine présents dans cette place à Liège. D'abord, au nom du peuple palestinien, nous vous remercions d'être avec nous, d'être solidaires dans ce rassemblement contre l'agression sioniste militaire contre les habitants de Gaza. Chers amis, en Belgique, c'est pas le premier rassemblement. Vous savez que le mercredi passé, on était devant le ministère des Affaires étrangères belge. On était à peu près 4000 personnes présentes dans ce rassemblement et nous avons passé un message au gouvernement belge que dans ce conflit, il y a des principes. Et les principes, c'est qu'un peuple qui est colonisé, il a le droit à la résistance. C'est ça le principe. C'est la Charte des Nations Unies qui reconnaît ce principe-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes C'est pourquoi je vous annonce dès maintenant, je ne sais pas combien vous êtes ici, 1000, peut-être un petit peu plus, peu importe. Je vous annonce dès maintenant que nous avons un rendez-vous très important le dimanche prochain à Bruxelles, au renvoi Choma, à côté des institutions européennes. Nous devons être 15 000, 20 000, 30 000. Non à l'Europe, non à l'attitude européenne, qui est une attitude complètement... C'est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à 14h, place Rambois-Schumann, à côté de la Commission européenne, pour que nous tous, toutes les villes belges, nous allons طب
ليش واو بال في عباس وقعته ما شاء الله.
إسرائيل تيروريست. إسرائيل تيروريست. إسرائيل تيروريست. إسرائيل تيروريست. إسرائيل تيروريست. إسرائيل كريمينال. إسرائيل كريمينال. إسرائيل كريمينال. إسرائيل كريمينال. نتنياهو كريمينال. نتنياهو كريمينال. نتنياهو كريمينال. نتنياهو كريمينال. نتنياهو كريمينال. صوت واحد، وانا صوت، وانت صوت، اصبطك. إسرائيل تيروريست. وصلت الرسالة. يا زبالة. 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 من